bawuteye byanga bikunda hari kwaka Mama tege mama mwana wawe Trento basafanye baresha wa munara bahaye nyina Maruri target to perfect. Mutei sikcha itanani Batararasa kara kaburu kari aira ko nacho bakoze Amakuru agezweho ino saha tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025 aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba habera imirwano ya M23 iri gutana mu mitwe n'ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi aho ingabo za M23 akakanya zimaze kuba zarasa inkambi y'abasirikare b'u Burundi aho bari bahakambitse ari ingabo 200 akaba hamaze kuba hapfamo ingabo 50 naho izindi zaje kuba zakomereka bakabasha kuba bazijyana mu bitaro kuzivura naho intambara ikabikomeje naho indege rero yaje kuba yaraswa indege ya M23 yariri kugenda irasa izo ngabo z'u Burundi nayo yaje rero kuba yaraswa naho umuvugizi w'u Burundi ikintu yaje kuba yabivugaho amaze kubona yuko bamaze kuba barasa izo ngabo ziwe M23 nayo yaje kuba yatangaza neza yuko itari buze kuba yahagarika imirwano itamaze gufata kamanyura naho yaje kuba yasaba ingabo z'u Burundi ko zasubira inyuma bitabaye ibyo intambara ikaza kuba yakomeza kandi itari buze kuba yahagarara. Iyi ntambara rero ikomeje kuba yavuze buhuha naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo yaje kuba yabivugaho rero nta kindi gisegeti yaje kuba yavuga ati nta bindi bintu cyangwa nta yindi nkuru ndibuze kuvuga usibye neza yuko M23 ngiye kuba nayihashya bityo ikabasha kuba yasohoka hano mu gihugu cyanjye ikagenda igasubira iyo yahoze rero abashaka kuba yavuga nta handi ni mu gihugu cy'u Rwanda naho M23 nayo yaje kuba yavuga neza yuko igiye kuba yasubira inyuma ho gato ya bityo ingabo zimwe zigasubira ku kibuga cy'indege kiri kubasha kuba cyazana ibikoresho by'abacancuro naho abacancuro rero bamaze kuba bagera mu gihugu cya Kongo aho baje kuba bafasha Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije kuba baza kuba barwanya M23. Ikibuga rero cyakavumu cyamaze kuba cyafatwa n'ingabo z'abacancuro zifatanyije n'ingabo z'abanyekongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara rero irakomeje aho nababwiye yuko ingabo z'u Burundi zirenga 200 mu nkambi zari zirimo hamaze kuba hazigamo ubuzima ingabo 25 kugeza kuri 50 aho umubare nyakuri utaramenyekana. Icyo ngusaba no gukomeza gukurikirana amakuru ya hano kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ikindi rero buze kuba cyavuga nuko ingabo z'u Burundi zaje kuba zarasa umunara zimaze kuba zarasa umunara nta kindi kintu zarasiye uno munara. Aya ni amakuru yihutirwa ni uko uno munara wari uri kubasha gutangaza amakuru kandi ukayatangaza ku gihe ariyo mpamvu baje kuba bawurasa kugira ngo batabasha gukomeza bakominikana kuri telefoni kugira ngo babashe kuba bahashya izo ngabo. Naho rero amakuru yandi mu kandi gace muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho intambara ikomeje. Ikindi rero kije kuba cyavugaho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaje kuba yavuga yuko bafite ingabo kandi zizi kurwana bagiye kuba bakoresha ibitwaro birenze ibyo bakoreshaga kugira ngo babashe kuba bakikuraho M23 dore yuko M23 nayo yaje kuba yavuga neza yuko itari buze kuba yahagarara idakoze agashya itagize ikintu ikora. M23 yaje kuba
yakemeza neza ivuga yuko igiye kuba yashoza intambara ikubiye cyane. Ino ntambara rero igiye kuba yakora iki? Ino ntambara iri kwangiza bimwe na bimwe, dore yuko ingabo z'u Burundi zitari gutinya kuba zarasa mu giturage, aho abaturage bose barenga miliyoni 2 bamaze kuba bakurwa mu byabo kubera intambara iri hagati ya M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo, aho abaturage rero bakomeje kuba bahungira mu bihugu bitandukanye, harimo n'abari guhungira mu gihugu cy'u Rwanda kubera intambara. Ntago icyo nshatse kuba navuga, ino ntambara rero ikomeje kuba yakura abantu mu byayo, mu gihe rero nta nkambi y'impunzi iraboneka. Ni nayo mpamvu impunzi ziri kugenda zijya mu miryango yabo, mu bo baziranye, kugira ngo babashe kuba babafasha, mu gihe rero inkambi y'impunzi irimo irategurwa. Iyi ntambara rero iri kuvuza ubuhuha hano mu gihugu cya Kongo, naho rero M23 nayo ikaba yamaze kuba yavuga yuko igiye kuba yazana intwaro zirenze izo yakoreshaga kugira ngo ibashe kuba yakiyegurira bino byose. Ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Kongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kamanyura ibashe kuba M23 yayishyira mu maboko yayo, mu gihe M23 rero nayo yaje kuba yavuga ati nta kindi kintu kamanyura ndibuze kuba kamanyura ndibuze kuba nayifata mu gihe kitarambiranye, kandi mu masaha 2 kamanyura ndabanyisize mu maboko yanjye. Iyo ni M23 niyo magambo yaje kuba yatangaza, nkibaza ati ese biri buze kuba byagenda gute? Nanone rero aya ni amakuru yaragezweho ino saha tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025. Andi makuru rero akomeje kuba yavuza ubuhuha nuko igihugu cy'u Burundi nacyo cyangwa ingabo za ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Kongo zamaze kuba zavuga yuko nazo zigiye kuba zasubiza M23 inyuma muri metero zirenga 50,000 zibasubiza inyuma. Murumva neza yuko ari urugendo ruhambaye, ariko intambara tukaba tuyiteze. Nta kindi rero uri buze kuba wakomeza kugenda ubona update kuri YouTube channel, kuko ni iyanyu, izajya kugezaho amakuru buri kanya cyangwa buri gihe yerekeranye n'ibiri kubera mu biyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje kuba yavuza ubuhuha. Ese hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi intambara iri buze kuba yarangira gute? Dore yuko amasezerano Tshisekedi yaje kuba yajyamo ndetse akayahuriramo na perezida wacu na perezida Paul Kagame, baje kuba bagirana amasezerano, mu gihe Tshisekedi yaje kuba yavuga yuko agiye kuba yahashya imitwe y'iterabwoba iri mu gihugu ciwe, iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo akayambura intwaro. Ariko sinzi neza yuko Tshisekedi ari buze kuba yabigeraho. Tshisekedi rero ari buze kuba yakora iki hagatanga kugira ngo abashe kuba yasubiza iyo mitwe yitwaje intwaro inyuma, anayambure intwaro. Iyi ni amakuru mwari muri kugezwaho nanjye Ibrahim. Reka rero tubane mu yandi makuru, iwacu nakagaruka, kandi amakuru ari buze kuba yakugereraho ku gihe, aho ngiye kwigerera kuri te. Ibi rero bikaba bikomeje kuba byavuza ubuhuha, ndetse abanyamakuru ba YouTube channel bakaba bose bamaze kuba bahasesekara bagira bati amakuru tugiye kuba twayaha abaturage, ikigenda gihinduka cyose muragenda mugisanga hano kuri YouTube, kuko ari iyanyu. Ibuka gukanda subscribe rero kuri iwacu info niyu, iwacu news info. Ibuka gukanda subscribe rero kugira ngo tubashe kuzajya tubana mu makuru yacu ya buri kanya, aho nkugezaho update zerekeranye n'izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara rero ikomeje kuba yavuza ubuhuho. Kano kanya rero amakuru ni njyewe wayakugezagaho. Reka ngusabe yuko tuza kubana mu yandi makuru, aho ngenda nkugezaho update nimba ugeze hano.